Vox Populi Vox Dei o Voice of the People is the voice of God. Kabilang iti, kareng pakasulat, kareng streamers at placard, adaraladareng residente ning Porac, amekisan metong king unity walk at prayer rally, agewa bilang suporta kang re-elected Mayor Jaime Jing Capil. Meni muna king unity walk kay iti, inganak ng Capil ay Vice Mayor-elect Jen Capil. May gumpiseng unity walk king bayong munisipyo ning Porac at mayari king Matwa o lumang munisipyo ning Balen. Iti ing magsilbing kimut o takbang daren tala suporta ng Capil kay bat ning pepalwala desisyon ning COMELEC 2nd Division na disqualified o eya miluklok bilang alkalde ning Balen ning Porac i-re-elected Mayor Jing Capil. Agpang kang Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque ning COMELEC Region 3 tuturing lang stray votes reng ikwang 39,939 votes ng Capil. Dagdag ning komisyon, Mike Tapang ameni kwaking kaduang kamata sa boto inyang eleksyon ing may pwesto kanung alkalde ning Balen. Meni bata ning disqualification case king koneksyon na kanung Capil king Pogo Operation king Balen. Samantala, mipasa ning motion for reconsideration ni Capil dikil king kayang kaso. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.